Mnogi stanovnici Zagreba i dalje pitanjuju šta se dogodilo jedne tamne zimske noći kada je život jedne mlade žene bio brutalno prekinut. Na kraju ću ti pokazati detalje istrage koja je razotkrila iznenađujuće okolnosti oko ovog tragičnog događaja. Ja sam tvoj voditelj kroz svijet True Crime priča. Ubojstvo u Zagrebu, slučaj koji je potresao grad i njegove stanovnike, počeo je kao običan dan koji se završio tragično. Žrtva, mlada žena od samo 25 godina, bila je studentica lokalnog univerziteta i radila je kao servirka u jednom od popularnih zagrebačkih restorana. Njeni prijatelji i porodica opisali su je kao veselu i optimističnu osobu koja je imala cijeli život ispred sebe. Noć ubojstva, žena je izašla iz restorana kasno, oko ponoć, i odlučila je prijeći grad pješice. Iako je bilo hladno i tamno, odlučila je šetati, navodno kako bi se razmislio o svom budućem planu. Njen mobilni telefon je posljednji put registrovan oko 1:30 ujutro, u blizini jedne od gradskih parkova. Od tada više nikome nije bila dostupna. Sutradan ujutro, lokalna patrola je primila anonimni poziv koji je upozorio policiju na sumnjivu aktivnost u parku. Kada su stigli na mjesto, pronašli su žrtvin lež, skriven iza jednog velikog drveta. Istraga je započela odmah, a detalji su počeli izlaziti na svjetlo dana. Žrtva je bila brutalno napadnuta i ubijena, a na mjestu zločina pronađeni su detalji koji su upućivali na planirani zločin. Kako je istraga napredovala, policija je počela pratiti nekoliko sumnjivih osoba, među kojima je bio i jedan lokalni stanovnik koji je imao historiju nasilnih incidenta. Ipak, dokazi koji su pronađeni na mjestu zločina nisu bili dovoljni za hapšenje, a slučaj je postao hladan. Mjesecima poslije, slučaj je obnovljen zahvaljujući novim dokazima koji su pronađeni u sklopu redovite revizije ranije sakupljenih materijala. Neki od dokaza koji su ranije bili previdjeni, kao što su dlake s odjeće i otisci stopala, konačno su bili dovoljni za identifikaciju begunca. Na kraju ću ti pokazati kako je detaljna analiza ovih dokaza dovela do hapšenja i identifikacije počinitelja. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.